Mu buryo bwatunguranye muri iki cyumweru Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Ukraine ifite amahirwe adasanzwe yo gutsinda intambara ihanganyemo n'Uburusiya kandi ikigarurira ibice byose byahoze ari ibyayo, yewe byanashoboka ikarenzaho ikaba yanigarurira ibice by'Uburusiya, ikintu Ukraine yabikoze ku nshuro ya kabiri kubera ko bwa mbere yabikoze yigarurira agace ka Kursk. Bibi inshuro ya mbere ingabo z'amahanga zigarurira igice cy'Uburusiya kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa Truth Social, Donald Trump yavuze ko akurikije amakuru amaze iminsi abona yabajyanye n'ubukungu ndetse n'imiterere y'urugamba uyu munsi, abona Ukraine ifite amahirwe menshi yo kongera kwisubiza ibice byose byayo byigaruriwe n'Uburusiya. Ati nyuma yo kumenya neza uko intambara ya Ukraine n'Uburusiya yifashe mu bijyanye n'ubukungu ndetse n'uko ibintu bimeze ku rugamba, ndetse nkabona igihombo cy'ubukungu Uburusiya burimo guhura nacyo, ndatekereza ko Ukraine mu gihe yaramuka ifashijwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ifite amahirwe menshi yo kurwana kandi ikisubiza ubutaka bwose yahoranye mbere y'uko intambara itangira. Akomeza avuga ko Ukraine iramutse ikomeje kwihangana ndetse no guhangana nk'uko irimo kubikora uyu munsi kandi ikabona inkunga ikwiriye cyane cyane ituruka mu muryango wa OTAN, kwigarurira ibice byose Ukraine yari ifite mbere y'uko intambara itangira ngo ni ibintu bishoboka cyane. Ku ruhande rumwe Donald Trump ajya kuragatangira gusobanura impamvu atekereza ko Ukraine ishobora gutsinda iyi ntambara mu buryo bwuzuye. Avuga ko Uburusiya bumaze imyaka 3 n'igice burwana intambara ariko nta ntego ifatika bufite. Mu Cyongereza yabyise ko burwana aimlessly. Mbega wagira ngo ntabwo buzi icyo bushaka, ntibufite intego nyamukuru bushaka kugeraho. Mu kimeze nko gukoza agati mu ntozi, Donald Trump yacyuriye Uburusiya avuga ko ubundi igihugu gifatika, igihugu gifite igisirikare cya nyacyo cyashoboraga kuba cyarangije iyi ntambara mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa, ariko ikaba imaze imyaka 3 n'igice. Ati ibi ngibi biratuma bugaragara nk'igihugu gikomeye mu magambo gusa kurusha mu bikorwa. Ku rundi ruhande yanakomoje ku ngaruka Abarusiya barimo kunyuramo mu gihugu cyabo kubera iyi ntambara, ingaruka zifitanye isano n'ibihano iki gihugu cyashyiriweho. Yanashimye kandi imyitwarire y'ingabo za Ukraine, ati zifite ishyaka kandi zirimo kurushaho kwitwara neza ndetse no kurushaho kumenyera intambara ziganisha ku ntsinzi. Ati Ukraine ishobora kwigarurira ibice byayo byose byafashwe n'Uburusiya ndetse nta nuwamenya ishobora no kwigarurira ibirenze ibyo. Vladimir Putin n'Uburusiya bari mu bibazo bikomeye cyane by'ubukungu. Iki ni igihe cya Ukraine cyo gukora akantu, niko yavuze. Ni amagambo adasanzwe kubera ko mu kwezi kwa munani Perezida Donald Trump n'abandi bayobozi muri leta ya Amerika barimo Vice President J.D. Vance bavuga ko kugira ngo intambara irangire Ukraine igomba kwemera guhara ubutaka bwahoze ari ubwayo, ariko uyu munsi bugenzurwa n'Uburusiya. Ikirimo kwibazwa ni ukumenya ngo niki cyahinduye ibitekerezo bya Donald Trump. Ese ntahe makuru yatumye Donald Trump abona ko bitakiri ngombwa ko Ukraine ihara ubutaka bwayo bugera hafi kuri 20% by'ubutaka bwayo bwose bugenzurwa n'Uburusiya. Ibi nibyo tugiye kugarukaho. Nitwa Ismail Mwanafunzi, tubahaye ikaze. Nta minsi ishize Perezida Donald Trump ku giti cye arimo kuvuga ko uburyo bwonyine intambara ya Ukraine n'Uburusiya ishobora kurangira ari uko Ukraine yakwemera guhara ubutaka bwayo bugenzurwa n'Uburusiya. N'ubutaka buri hafi kungana na 20% by'ubutaka bwose bwa Ukraine. Igice kinini cy'ubu butaka Uburusiya bwakigaruriye mu mezi 4 uvuye igihe intambara yatangiriye. Byageze mu kwezi kwa gatandatu mu 2022 Uburusiya burimo kugenzura hejuru ya 20% by'ubutaka bwose bwa Ukraine. Icyakora nyuma y'amezi 3 gusa Ukraine yasubije inyuma Uburusiya cyane cyane mu mujyi wa Kharkiv. Icyo gihe Ukraine yigaruriye hafi 5% by'ubutaka bwayo bwari bwaratwawe n'Uburusiya, bituma Uburusiya busigarana 18% by'ubutaka bwa Ukraine. Gahoro gahoro Uburusiya bwakomeje kwigarurira ibice bya Ukraine, ariko kuva icyo gihe kugera ubu nyuma y'imyaka hafi 3 Uburusiya ntabwo burashobora kwigarurira ibice bingana na 2% by'ubutaka bwa Ukraine. Muri make Ukraine yashoboye kwiga amayeri y'urugamba yatumye iburizamo umuvuduko Uburusiya bwakoreshaga mu kwigarurira ubutaka bwa Ukraine. Nk'ubu mu kwezi kwa munani Uburusiya bwigaruriye ubutaka bungana na kilometero kare 1910 gusa, bupfusha abasirikari 130 ubariyemo n'abakomeretse. Muri make Uburusiya butakaza abasirikari 68 ku kilometero kare kimwe gusa. Kuri uyu muvuduko kugira ngo Uburusiya bwigaruriye Ukraine yose byatwara imyaka irenga 90 yose n'abasirikare barenga miliyoni 33. Ikiguzi igihugu cyose kitapfa kubona. Reka dufate urugero rwa Donbass. Uburusiya bugenzura nibura 88% by'aka gace kose, ariko kugira ngo bwigarurire 12% gasigaye byabusaba imyaka 4 yose y'intambara
kandi nabwo bugatakaza abasirikare miliyoni 2 bose ushingiye ku mubare w'abasirikare bapfa iyo Uburusiya bubashije kwigarurira nibura kilometero kimwe. Muri make Uburusiya butakaza abasirikare barenga 1000 kugira ngo bwigarurire ikilometero kimwe cyonyine. Ni umubare munini ku buryo hatabayeho kugabanuka cyane byarushaho kuba bibi kuri icyo gihugu. Ejo bundi Perezida Vladimir Putin yivugiye ko uyu munsi abasirikare 700 bari ku rugamba muri Ukraine. Mu 2022 yari yavuze ko abariyo batarenze nibura 150, bivuze ko mu myaka 3 yonyine bikubye inshuro zirenga 3. Uyu munsi kimwe cya kabiri cy'abasirikare bose b'u Burusiya babikora kinyamwuga bari muri Ukraine ku rugamba. Kongera umubare w'abasirikare gutya ni ikimenyetso simusiga ko ibintu bishobora kuba bitarimo kugenda neza ku ruhande rw'u Burusiya kurusha uko tubitekereza. Ibi kandi bijyana n'umubare w'abamaze kugwa muri iyi ntambara ku ruhande rw'u Burusiya. Uyu mubare biragoye kubumenya neza kubera ko Minisiteri y'Ingabo mu Burusiya ntabwo itangaza abasirikare bapfuye cyangwa se bakomerekeye ku rugamba. Icyakora zimwe mu mbuga z'Abarusiya twabashije gusura zihuriza ku mubare w'uko ingabo 300 zimaze kugwa ku rugamba, mu gihe abasirikare bakomeretse muri rusange barenga 900, abandi bakavuga ko barenga miliyoni. Muri rusange ikitagibwaho impaka nuko Uburusiya bumaze gutakaza abasirikare barenga miliyoni uramutse ubaza baguye ku rugamba ndetse n'abakomeretse. Iyi ni imibare itaremezwa n'ingabo z'u Burusiya. Ukraine nayo ntabwo yorohewe, imaze gutakaza abasirikare barenga miliyoni 1.5 ubaza baguye ku rugamba n'abakomeretse. Gusa ukurikije uko ibintu bimeze hari impamvu nyinshi zituma Donald Trump yikomanga ku gatuza akavuga ko Uburusiya buri mu mazi abira. Reka duhere ku buryo ibintu byifashe ku rugamba. Nkuko twabigarutseho, Uburusiya burimo kwigarurira ibice bito cyane kandi ku kiguzi cy'ubuzima bw'abasirikare babwo benshi. Ku rundi ruhande, Ukraine irimo kunyuzamo igakora mu jisho ry'Uburusiya mu buryo butigeze bubaho muri iyi ntambara. Ejo bundi mwarabyumvise ko Ukraine iherutse kwigarurira agace ka Kursk mu Burusiya, nubwo nyuma yaje kugakurwamo. Kuri bamwe iki ngiki cyari ikimenyetso gikomeye cyerekana imbaraga nke z'Uburusiya, kubera ko ntabwo byumvikana uburyo igihugu kirimo gutsinda, igisirikare kirimo gutsinda gishobora gutakaza ubutaka bw'igihugu mu gihe cy'amezi 6 yose. Kursk yaramenyekanye cyane kubera ko nta gace k'Uburusiya, ariko Ukraine imaze iminsi ikora ibindi bikorwa byerekana ko yamenyereye cyane urugamba ndetse irimo kunyuzamo igatsinda. Kimwe mu byo yashyizemo imbaraga ni ugukoresha drone muri iyi ntambara. Ukraine ifite ikibazo gikomeye cy'abasirikare n'abaturage. Mu gihugu cyahoze gituwe na miliyoni 38, uyu munsi ababarirwa muri miliyoni 25 bonyine nibo bagisigayemo. Mbere y'intambara imyaka y'abasirikare ba Ukraine yari imyaka 32, uyu munsi ni imyaka irenga 48. Abarwanyi ba Ukraine ni abasaza. Ibi byose bisigaye Ukraine mu ihurizo rikomeye. Igihugu kidafite abasirikare gikeneye gukoresha ikoranabuhanga mu kuziba iki cyuho. Ikibazo cy'abasirikare kirushaho kugira uburemere kubera ko n'ibikoresho Ukraine yifuza ibona bike cyane. Mu 2024 President Zelensky yigeze kuvuga ko Ukraine ibona intwaro ziri munsi ya 1/2 cy'izi ikeneye kugira ngo ihangane n'Uburusiya. Muri make yavuze ko Ukraine irasa igisasu kimwe kuri 7 byarashwe n'Uburusiya. Ni nkaho Ukraine yakoreshaga gusa 1/7 cy'intwaro zikoreshwa n'Uburusiya. Ni ikinyuranyo kinini cyane, ubundi gihita gikora itandukaniro mu ntambara kubera ko kurasuta kurasa amahirwe yo kugutsinda bayiyongera. Ku rundi ruhande, Uburusiya bwahise bugenzura ikirere cya Ukraine mu masaha 48 gusa nyuma y'igitero. Indege zabwo zitangira kurasa mu bice bitandukanye bya Kiev nta gitangira. Ibi byose byatumye Ukraine igomba gushaka igisubizo kidasanzwe, igisubizo cy'ikoranabuhanga rishobora kwifashishwa mu kuziba icyo cyuho. Igisubizo cyabaye drone. Mu mwaka ushize Ukraine yakoze drone miliyoni 2,200,000. President Zelensky aherutse gutangaza ko muri uyu mwaka iki gihugu kizakora drone miliyoni 8 ku mwaka umwe nta gihindutse. Drone zingana uku zagize ingaruka mbi cyane ku Burusiya mu buryo buteye ubwoba. Mwarabyumvise ko Ukraine imaze iminsi irimo kurasa inganda zitunganya petrol imbere mu Burusiya. Iki gihugu gitunze inganda 38 zitunganya petrol ku buryo icuruzwa ku isoko rwose imeze neza. Muri izi nganda Ukraine imaze kurasa izigera kuri 17, aho zose uyu munsi zirimo gukora ku bushobozi buke, izindi zikaba zarahagaritse ibikorwa burundu kubera ko zigomba kubanza gusanwa. Izi nganda zose zarashweho nibura kuva mu kwezi kwa 8 kugera uyu munsi. Nk'ubu uruganda ruherutse kuraswa ni urwo mu gace kitwa Bashkortostan, kari mu birometero 1000 uvuye ku mupaka wa Ukraine. Uru ruganda rwarashwe inshuro 2 mu cyumweru kimwe, rukaba rumwe mu nganda nini Uburusiya bufite. Izi nganda zirashwe gutya birumvikana bigira ingaruka kuri essence na mazutu bicuruzwa imbere mu Burusiya. Muri iyi minsi muri iki gihugu hari ikibazo gikomeye cy'imodoka ziparitse kuri za station za essence kugira ngo zibone essence yo gukoresha. Amashusho nk'aya tuyazi mu bihugu byo muri Afrika iyo habaye ibura rya essence na mazutu.
Iki kibazo kimeze gutya, nyamara Uburusiya bumaze amezi 7 buhagaritse kohereza essence na mazutu bitunganyije hanze y'igihugu. Ibyo ariko ntabwo bibuza imirongo y'imodoka gutonda kuri station za essence, aho izi modoka zishobora kumara amasaha 2 zitegereje guhabwa essence. Ushobora gutekereza ko iki ari ikibazo gishobora kubonerwa igisubizo mu buryo bworoshye, ariko ntabwo ariko byifashe. Ibice by'inganda za essence Ukraine isenya ni ibice by'ingenzi cyane, bihindurirwamo petrol ikavamo essence, mazutu n'ibindi. Ibi bice by'inganda babyita umutima w'uruganda. Kubisana ni ibintu bishobora gutwara amezi menshi ndetse n'imyaka. Kuba inganda 17 zarasenywe mu gihe gito, birumvikana bituma ibikorwa byo kuzisana birushaho kugorana cyane kurushaho. Ikindi giteye impungenge nuko ibice by'izi nganda byasenywe bigomba guturuka hanze y'igihugu kubera ko Uburusiya ntabwo bwabyikorera ubwabyo. Ibyo bice bituruka cyane muri Amerika n'Ubudage. Ibi bihugu byombi byashyizeho ibihano bikomeye cyane ku Burusiya ku buryo budashobora kuhagura ibyo bikoresho. Ibyo bituma Uburusiya bushobora kugura ibi bikoresho mu Bushinwa. Gusa bitewe n'uburyo inganda zikora essence na mazutu ziba zubatse, ntabwo biba byoroshye guhindura ibikoresho byazo ngo wubakishe ibishya. Drone zikorwa na Ukraine zifite ubushobozi buhambaye ku buryo zishobora kugenda ibirometero birenga 1000. Igitangaje nuko Uburusiya budafite ubushobozi bwo kurinda ikirere cyabwo, kabone nubwo bufite ibikoresho by'ubwirinzi bibarwa nka bimwe mu byiza ku rwego rw'isi. Ubwirinzi bw'Uburusiya ntabwo bushobora kurinda ikirere cyose cy'Uburusiya kubera ko ni ikirere kinini cyane, kandi na drone zirimo gukoreshwa zikaba ari nyinshi zoherezwa icyarimwe ku buryo niyo zimwe zishoboye kuvumburwa izindi zishobora gutambuka zikagana ku ntego zikayangiza. Izi drone kandi zifite ikoranabuhanga ridasanzwe rituma zishobora kwinjira mu kirere cy'Uburusiya zigendera hasi. Amakuru akavuga ko hari igihe ziba zitwawe n'abanya-Ukraine bari mu Burusiya cyangwa se Abarusiya badashyigikiye igihugu cyabo mu ntambara, bakaba aribo bafata iya mbere mu kurasa inganda za essence na mazutu mu gihugu cyabo. Intego ya Ukraine ni ukumvisha Abarusiya ko intambara bayirimo. Ubusanzwe ubutegetsi bwa Vladimir Putin bwabanje guhakana iby'intambara, bukavuga ko ibyo burimo ari operation ya gisirikare muri Ukraine. Ni mu gihe kandi Abarusiya bakomeje kubaho nta kibazo bafite, cyane ko nta bitero byagabwe iwabo. Icyakora ibintu byahinduye isura nyuma y'uko izi nganda zitangiye kuraswa. Ibi ngibi bigatangira kugira ingaruka zuzuye ku Barusiya muri rusange. Uretse inganda zitunganya essence na mazutu, Ukraine irimo no kurasa indege za gisirikare, imihanda n'ibiraro byifashishwa n'igisirikare, ibirindiro by'ingabo biri imbere mu Burusiya, ibikoresho byifashishwa mu itumanaho nk'ibyakira amashusho y'ibyogajuru, ibirindiro bikuru by'ingabo n'ibindi. Kurasa ibirindiro bikuru by'ingabo ndetse n'ibikoresho by'itumanaho biratuma izi ngabo zidashobora gutegura urugamba no kurwana neza, bikorohereza Ukraine guhangana nabo. Ku rundi ruhande, Ukraine imaze gukora missile zifite ubushobozi budasanzwe zirimo nka Neptune ishobora kurasa mu birometero 1000 ndetse na Flamingo ishobora kurasa mu birometero 3000. Izi missile nizo Ukraine yakoresheje mu gitero karundura cyo kurasa indege zidasanzwe imbere mu Burusiya. Ibyatumye zihungishwa zigizwa kure y'urugamba. Muri rusange, Uburusiya bumaze gutakaza indege za gisirikare zirenga 200 zirimo MiG-31, zirimo Sukhoi zigezweho n'izindi kenshi zikunze kuba zishaje. Izi missile kandi nazo zakoreshejwe mu kurasa inganda zitunganya essence na mazutu. Mu nyanja izwi nka Black Sea, izi missile zarashe ubwato hafi ya bwose bw'intambara bukoreshwa muri iyo nyanja, ku buryo uyu munsi birasa naho nta bwato bukora Uburusiya bugifite muri iyo nyanja, ndetse n'ubuhari usanga buhungishwa bugashyirwa kure y'urugamba. Aha mu nyanja, Ukraine yanakoresheje ubwato butagira abapilote buzwi nka Magura V5. Bivugwa ko bwasenye nibura 30% by'ubwato bwose bw'intambara bukoreshwa muri iyo nyanja. Iyi nyanja ni ingenzi cyane kuko niyo Ukraine ikoresha mu kohereza mu mahanga ibicuruzwa birimo ingano zirimo na nyinshi zazaga muri Afrika. Uyu munsi Uburusiya buragenzura hafi 20% by'ubutaka bwose bwahoze ari ubwa Ukraine. Ni ubutaka buherereye mu bice by'uburasirazuba bwa Ukraine ahazwi nka Donetsk, Kharkiv, Kherson, Luhansk, Mykolaiv ndetse na Zaporizhia. Bitekerezwa ko nibura abaturage bari hagati ya 3 na 3 n'igice b'abanya-Ukraine aribo batuye mu bice bigenzurwa n'Uburusiya. Uburyo ibintu byahindutse ku rugamba birimo biratuma President Donald Trump avuga ko Ukraine ishobora kwisubiza ubutaka yambuwe kubera ko Uburusiya bukomeje gutakaza ibikoresho byinshi. Gusa nanone intambara ni ikintu cyagutse cyane, kandi Uburusiya ni igihugu gikomeye ku buryo kuvuga ko bwahita butsindwa gutyo gusa birasa n'ikintu kitoroshye.